Selamat datang pada rekaman Menyimak 16. Latihan menyimak ini untuk melatih daya simak terhadap prosa fiksi yang berjudul Bejeleg Tresna Telaga. Setelah menyimak rekaman, gunakanlah daftar catatan informasi penting cerpen di buku untuk mencatat informasi-informasi penting terkait isi cerpen. Cerpen Bali. Ada kone tuturan satu, bejeleg tresna telaga. Dugasi pidan, ada telaga, animadan telaga alpesara. Kacerita telagane asri, linggah dalam tur yeh nening. Di sisin telagane alpesara, mentik saluir punyan bunga ani nedang kembang, tur mebomi. Bungane ani layu, mekejang ulung ke telagane. Di tengah telagane, misi punyan tunjung, kaiterin ban makudang-kudang be. Ada bejeleg, bemas, lele, yuyu, udang, muah ani lenan. Kacerita yang jani, ada bejeleg menyama aja ke telu, ani madan, igancang, igancing, teken, igancung. Maka tetelu sing je tain makisid uli telagane entu. Pada sukerana, segar waras aja ke tetelu. Sing je tain nemu pakewah, sing je tain kuangan tetedan. Uling kudang tiban kaden suba nongos di telagane ni. Sing je tain nawang sebet. Nuju sasih ketiga, kangkang kone keadanin teken anak kiwiku. Kala entu, pragat panas mekerana limuh. Tusing pati ada hujan, buk tanahi mekeber. Ika kayuan nandang lara ban panas tanpa hujan. Tanah tegal terumah ning ngempugin. Tan prasida ketundurin. Kita masih ya di telagan alpesarani ngancan ngaus-ngausan. Sawetara ya telagane anu ada atenge banding teken anake imaluan. Tunggak kayuane maluan nyilem jani suba ninggil. Lanturang satwa ditu igancang ngerebuk. Mepai tungan ngaja adene mekedadua. Raos si gancang kini. Cai gancing ngajak gancung. Sawi rebu ke kini panas gumine. Sing jebungan jani iraga lakar kena pakewah. Apa mawinan? Sawi resasih jani sasih kangkang. Telagane alih lakar nyat. Yeh ni. Jani kengkenang ban apang iraga nemu rahayu. Turin tusing nepukin pakewah. Kanah baline. Lanjani maluin megedi uling telagane. Mumpung enu ada trebesan ye membah. Lantotonan tuut. Yen suba lantas tekad di loloan pasihi. Sing je ada ane sedang sengsayain. Sawire ditu sing je ten nyat ye. Ningah rao si gancang buka ketu. Laut mesaut adene igancing. Beli gancang. Bener buka raos beli ni. Icang sing maboya teken pepinah beli ni. Sake wala kini. Sawireh tonden madan nyat lagani. Sing je nyandang iraga sengsaya. Sawireh sing je ada jatme ane nawang petekan ujani. Sing je nyandang iraga sengsaya buka keketo. Buin pidan yen pet nyat lagani. Ditu mara jalanan kena belini entu. Keto pesaut ni igancing. Subuh keto mesaut lantas masih ada ni ane paling cenika igancung. Kene raos ni. Kene beli ni canggih maka dadu. Apa kone buin kena hang pangliu. Manut kena icangi.
Sing je bener iraga magedi ulit lagane ni. Sawereh dini plegadan icangi. Keto masih plekadan belini. Suba masih dini iraga nepukin tetedan. Dini kone iraga uling cernik nganti kelebu kejani. Nemukin rahayu. Lantas jani. Mara ada pakewa bedik. Jekalahin telagane ni. Niste rasa hidupe yen iraga buka keketo. Papa dosa kone kau ucap anake ane tuara tresne teken pekawitan. Teken tanah pelekadan. Sawireh dini icang lekad terkelih buka jani. Depang suba apang dini masih nongos icangi mati. Peduman titah ide sang yang widi ane gemelicang. Keto pesawat ni igancing. Sawireh buka ke keto pesawat ade ni makeda dua. Mesaut digancang. Yen buka keto pamunyen cai ajak dadua. Icang tu sing jelen pas teken tresne menyamu. Tur tresne kapinin tanah pelekadan. Jalan pagehang miasa nunas ice teken ide sang yang widi. Apang ide suece nedunang hujan, apang ajak makejang di telagane nepukin rahayu. Di subane keto, sing je kanti nyat yeh telagane, sagat suba magruda gulam langite. Sinah ne suba suecan widi, nyelentara ngincenen damo idane hujan. Nah, keto ka cerita yang ia ibe jelag menyama aja ke tetelu. Nyalanang tresne menyama setate paras paros mapaitungan. Tresne teken kawitan utawitan aplekadan. Tur setate pagah miasa. Ulian tresne tur pagah miasa. Astiti bakti ring marap ide sang yang widiwasa. Pamuput nemuang ane rahayu.